nikagitaga kuronga dianduke na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thajire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona anuki ruthanju rwa gucenjia tabia ntuko mundiro gerete conductors baraba badhiana ngari conductors baraba ya baroka mapema bakamba gukunda ikombe bakanywa nchobiro ukirira bathita utukamata kira kireta thina kabisa na conductor yanywete utienda ukara giti gyaku wowe na giti gyaku kira kiongo ibaigirite ucuba mbere uturiagie mbesa uriendende gwego wekira kira muntu ngareni gwego tiena gite uthunga yendende ukathungia kiongo ugatunungagira ikombe kwena muntu ataikaga utunungira ikombe uyo nywete ngareni enywa nchobi warekia wira ugoro warekia na 11 itho kanywa nchobi tia kunya nchobi woyo tukamata utunungagia makomi maku ngareni chenche tabia kuma ntuwe munde conductor ondikiretie tia kunya nywete utunungagiria nuntu ngare uthongirete kiongondeni baba kara kwenete ni kiambere watunungagiria mtu kwa mtu niye gukuneka nyoro nuntu bakununga nchobi chenche tabia na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jionde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona anuki